Yes, kanongera mbifurize umugoroba mwiza, mugoroba mugisha, kuri wo twumva amasaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza kuri wo twumva amasaha ku gicamunsi, igitondo cyiza kuri wo twumva amasaha mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa karindwi 2025. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi tuba dukomeje kugera tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze abantu b'Imana. Ariko ibibaye mu kanya gato gashize byo ni amahajabu, ibibaye mu kanya gato gashize n'umuriro, ibibaye mu kanya gato gashize ntago bisanzwe. Ni nayo mpamvu ngarutse muri ano mavuta kugira ngo mbabwire uko situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Nababwiye ati umugabo bita General Never arya rimenge, ndababwira ati kwirukana uwitwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazanda kugarika ni ikosa rikomeye. Ariko uyu mugabo ibi bintu nyamuneka rwose agiye kwibona ku rwego ruri hejuru. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana aka kanya uwitwa General Never rwose bari bamurangije, ariko Imana iza gukinga akaboko. Ese ibi bintu mukeneye kumenya uko situation ihagaze cyangwa se uko bimeze? Nyamuneka ibi bintu mbyinjiramo nsuhuza abantu badukurikira. Iyi nkuru turaje tuyinjiremo mu buryo burambuye ndetse n'andi makuru menshi tugiye kuba mu buryo bw'ipfunyapfunye. Ariko mbere yo kugira ngo ibi bintu tubyinjiremo, munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro cyane. Yes, badukurikira mu gihugu cy'u Burundi ari benshi cyane, ariko tubasanga muri Korine Mujejuru, tubasanga muri Korine Mulangala, tubasanga muri Korine ya Tongo, tukabasanga muri Korine ya Kinazi, tukabasanga mu makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tubasanga Bujumbura na Gitega, aharimo harabera inama idasanzwe. Ni inama nababwiye, ariko inama nyibabwira igiye gushuka mu masaha ku gicamunsi. Ni ngombwa kugira ngo muri ano masaha rwose nze ibi bintu mbibafira imuzi n'umuzingo. Turaza kubikomozaho, ariko ubwo ndimo nsuhuza abantu. Reka nisurize n'abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, ni benshi cyane. Bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni, bariyo cyane 5 kuri 5. Bari hano za Congo, ariko kandi bakaba United Kingdom, Amerika, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Bari hano rwose za Australia, bari hirya no hino ku isi. Atwaye ikaze tubikuye ku mutima. Ngizo ingingo z'ingenzi rero uyu munsi nababwiye ni muri ano masaha nimugoroba ni fire, kuko ngiye kubatotera operation y'ibyo witwa General Never, nyuma yuko bari biteze ko iyi nama iri bugaragaremo umugore we, akaba ari buyigaragaremo. Ariko abantu baza gutungurwa iyi nama igaragayemo n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu turaje tubyinjiremo. No kuvuga ngo amakuru yandi mfite tugiye kuba dukomozaho ni ibijyanye n'umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nyuma y'amasasu menshi yumvikanye, ndetse bikanavugwa yuko intare zasambwe zari ziri ahitwa za Ruvunge arizo zari zateje ikizwa Kambayari. Bikanavugwa yuko coalition ya FRDC ariyo yari gukora ibishoka byose kugira ngo yatake by'umwihariko ibatange. Bikanavugwa yuko tuvugana urujya n'uruza rw'abacancuro mu mujyi wa Uvira barimo barimena. Ubu noneho tubazaniye amakuru adasanzwe. Ubu tuvugana Uvira byifashe bite? Kanze mbibabwire. Hari benshi bari kuvuga yuko uyu mujyi ngo wamaze kwinjirirwa, uyu mujyi ngo wamaze kugerwamo, uyu mujyi ngo wamaze kuba w'intare zasarambwe, nyuma y'ibiganiro bimaze amasaha atari menshi birangiye byaberaga i Doha muri Qatar. Ibi bintu turaje tubyinjiremo by the way. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugire tubapudetinga. Muraza kunyemera gato tugaruke ku myiteguro idasanzwe y'ikitwa FDLR ndetse na katanyama z'abarundi na katanyama z'abasirikare babimbona kure b'abanyabitenge bo kwa General Never. Muraza kunyemera tubagaruke kuko ubu tuvugana hari imyiteguro idasanzwe bakomeje gukora, ndetse imyiteguro idasanzwe imaze imyisi itari mike. Abambere bashoje ni imyiteguro irimo irabera ahantu bita mu Kibira, ikaba iri imyiteguro irimo irabera mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka, ni imyiteguro irimo irabera ahitwa za Cibitoki. Ibyo byose barimo barabikora mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bahe RDC umusada.
bakomeze bahe RDC umusada. No kuvuga ngo turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera tugaruka ku banyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi bamaze guhaguruka bakikoza mu ibaba rya wino bakandika bakavuga bati ibintu by'amatora y'abadepite ntabwo byagenze neza, ariko uko byagenda kose ayo umukuru w'igihugu agomba kugenda neza ku bubi nabwiza. Mu gihe aya matora noneho atari guca muri demokarasi, imyaka 2 ibura, aya matora nitubona atagomba guca muri demokarasi, ntabwo tuzemera yuko rwose aya matora ashobora kubaba. Ese muremera yuko mu gihugu cy'u Burundi bishobora gutungurana tukabona amatora ahagaze? Amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 ubu tuvugana deja harabura 2 years kugira ngo aya matora abe. None aya matora naza guhagarara uwitwa General Neva, ibi bintu biraza kumugendekera bite? Araza kujya mu mwaka w'ibihumbi 2027 batari bamutera kudeta? Abantu barababwiye nti ikijyanye n'amakuru uriya rwose cyo mujye mu kindekera mba ndi nayo. Ibintu byose rero tugiye kuba tubyinjiramo 5 kuri 5. Ubwo icyo usabwa nta kindi ni bya bindi utari wabyonda kuri sabone kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, ndetse n'andi makuru yose akigera hano akugeraho 5 kuri 5 cyona kuri sabone. No kuvuga rero turaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, turaza kuba tuvuga amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ariko nyemera nimba ushinze amatako hano muri ano masaha y'umugoroba, ibi bintu tuze kubyinjiranamo neza, tubisozanye neza, kuko nuza amakuru yo kuri no ncuro kuyacirwa ndakurahiye uraza kuba uhombye mu buryo budasanzwe. Uraza kuba uhombye mu buryo budasanzwe. Uraza kuba uhombye mu buryo navuga ko budasanzwe. Uraza kuba uhombye amakuru yo muri ano masaha yacikwa. Twinjire nge narababwiye ati sinzajya ntinda, ibintu byose tuzajya dukubita tubangura twirukanke bive mu nzira. Ubwo utari wayicyonda nawe ndabyizi rwose ugomba kucyonda, like, share, comment, ndabyo ni ingenzi. Duhere gato ku nama idasanzwe nababwiraga rwose, ikaba ari inama yagombaga guteraniriza abayobozi bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, hano rwose za Gitega. Ni inama rero twari twiteguye yuko iri bubonekemo umugore wa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse iyi nama ikaba mu buryo bw'ibanga. Ariko munyemere babwire yuko ngo amakuru agezeho mu kanya kanyerebe neza aremeza ko iyi nama yaje gutungurana, ndetse muri uku gutungurana bakikanga uwitwa General Neva ayigaragayemo. Muri uku kugaragara ko uwitwa General Neva muri iyi nama, amakuru mfite atari ivumbi nuko byaje kurangira. Bantu b'Imana narababwiye ati kijyanye n'amakuru mujye mukindekera. Nuko byaje kurangira uyu mugabo atunguranye muri kwagera, bikaba ngombwa yuko rwose umutekano uhita upanurwa, ndetse benshi mu bakurikirana hafi politike y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'aba hafi kuri abagabo nabo bamenya aya makuru. Ariko ngo bamaze kwagira bavuga ku kijyanye n'umujya uvira, bavuga ku bacancuro, bavuga ku kijyanye n'indege zihara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bitarenze mu minota 30 bacyadira ngo hari icyo kunywa cyari cyahabanje, ngo nibwo uwitwa General Neva ngo yaje gupfundura icyo kunywa. Ubwo yari amazi yagombaga kunywa. Murabizi iyo y'abayobozi bari mu nama n'ubundi baba bagomba kunywa amazi, ngo amazi yagombaga kunywa ngo bagiye kuyafungura ngo basanga ntihariho sile. Muri uku kudasanga hariho sile ngo baracekinga amazi bahita bayapima, ariko ngo rwose ngo bayapimye ngo witwa General Neva ntaho neza yagiye kuyakoza ku munwa, ngo ariko ngo aya mazi nyamuneka munyemere mbabwiye yuko rwose ngo basanzemo icyitwa marozi yari buraramuhitanye. Narababwiye ndababwira nti nyamara abanyapolitike bakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi, ndababwira nti babitondere, ndababwira nti mwitondere aba barimo agace Rwasa, mwitondere uyu mugabo mwafunze ngo ni General Guillaume Bunyoni, mwitondere aba murimo murirukana uyu bita Gervas Ndakobuca bakunze gutaziranda kugarika, mwitondera bitwa Wambonimpa,
aba ni bamwe mu bagabo by'umwihariko bashobora kuba kora buri kimwe cyose kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigendere kuri demokarasi, kuko barashaka ko igihugu cy'u Burundi bayidawe kigendera kuri demokarasi. Ngira ngo ibi ni ibintu tumaze iminsi tuvuga. Murabizi Red Tabara iri mu mashyamba, hari n'amakuru namaze kumva yuko Red Tabara ageze mu mujyi wa Uvira. Ubundi ibyo mwaba mubizi? Red Tabara indari mu mujyi wa Uvira, none yabagezeho gute? Nta kindi bo bategereje yuko imanda iri buvuge, ahubwo ikintu gishobora no kuza kubatungura, uyu mujyi wa Uvira ushobora kuza kuberamo urugamba rukomeye na Red Tabara ariko icengera yigira mu gihugu cy'u Burundi, noneho kajya guhangana byenyewe byimazeyo imbona kubonera gusa barebana gutya amaso ku maso. Ibyo bintu dushobora kuza kubibona, kuko ubu tuvugana icyo igihugu cy'u Burundi kirimo kirigaho, nubwo ibi bintu byose barimo barakurikirana bareba se gute uwitwa Neva bashaka kumuhitana, ndetse akaba ashaka guhitanwa n'abanyapolitike b'indani, akaba ashaka guhitanwa n'abanyapolitike b'indani. Ati ibi bintu bimeze bite, byifashe bite? Nyamuneka icyo nababwira cyo mugomba kumenya, ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi, ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi, kandi ibi bintu biza kuba mu gihugu cy'u Burundi muze kwifatisha amaboko yombi. Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, tukabona imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, tukabona icyitwa imirwano iza gutungurana ikirenga umupaka hano wa Uvira ikinjira, kuko ibyo barimo barapanga nabyo barimo barapanga barebera hamwe ikintu gishobora kuza gutuma ibi bintu mu gihe byaba bigiye kubaho bihagarara. Kandi ndahamya nashidikanya yuko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu bishobora kuza kwikanga bigira ingaruka zikomeye mu intambara, bigize ingaruka zikomeye. Nyamuneka nyamara ibintu birakaze, ibintu birakomeye, ibintu ni byinshi cyane. Tugiye kuvuga ibya Uvira bushobora kwira mu gace, ariko nyamuneka ibintu bya Uvira reka tubireke, ahubwo tugaruke gato no kuri andi makuru. Ngira ngo nakomeje kugenda nkurikirana amakuru y'ibikomeje kugenda bibera hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere tugaruka ahubwo kuri kijyanye n'inama rero imyanzuro yamaze kuba ifatirwamo, ni imyanzuro navuga ko ikomeye, kuko ni imyanzuro itoroshye bayidawe. Nimba igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kivuga ko kigiye kongera abasirikare ku mupaka wacu ndetse n'igihugu cya RDC, ndetse kikanagerageza kwashyira imbunda za char de combat cyangwa se imbunda ziremereye cyane, mu rwego rwo kugira ngo rwose nyamuneka ngo ibintu by'urugamba mu gihe byaba bibaye, noneho iki gice cyaza Uvira gihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi kiza kuba kininzwe ku rwego rwo hejuru, kugira ngo hataza kubaho kwinjira k'umwanzi. Ubwo ibyo bintu nyamuneka mujye mumenya yuko ibintu bikomeye kandi bikaze ku rwego rwo hejuru muri rusange. Mujye mumenya ko ibintu bitoroshye, ibintu kandi bikomeje kugenda binakara, ari nako nakarata. Usibye ko rero ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara hano i Bujumbura, amakuru mfite nuko n'ubundi za ndege zari ziri hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo zatangiye no guhishwa, kuko buriya ngo bafite ubwoba yuko izi ndege nimba izasarambwe zamaze kumenya yuko ariho zirimo zirahagurukira, izi ndege bashobora rwose kuza kugira gutya ugasanga batangiye rwose gukoresha drone za kasha amashotero, ugasanga batangiye nabo gukoresha icyitwa imbunda zemere, kuko buriya kurasa Bujumbura si ibintu bikaze. Uri hano za Uvira ugasanga izi drone barazishwanyagurije. Ubwo rero rwose no mu makuru irimo ndakira arimo agenda agaragaza yuko rwose nyamuneka ngo ibintu byamaze guhindura isura, ndetse n'izi drone nazo zikaba zagira gutya zigahishwa. Ku basirikare ba Cancuro bari hano mu mujyi wa Bujumbura, ndetse abasirikare murabizi ko bamaze igihe bakaba bari mu mahoteli akomeye hano mu mujyi wa Bujumbura. Amakuru ndimo ndakira nuko bo rwose ngo wese ngo abarimo baragenda bajya imbere gake gake, ariko abandi n'ubundi baracyari mu mujyi wa Bujumbura. Uko ibintu bizarushaho kugenda bikara, ni nako
hazahita habaho kwiyongera by'umwihariko kwa bacancuro by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira. Ubwo rero rwose nabo barategereje kugira ngo barebe ese ibintu bimeze bite, byifashe bite muri rusange. Amakuru narababwiye ati ni menshi arebana n'umutekano, politike na diporomasi mu buryo navuga ko udasanzwe. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko nahoze nanakurikirana amakuru, nkurikirana amakuru rwose arimo agenda acicikana bavuga ko abanyapolitike bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi bamaze nabo kwifatanya. Murabizi ko iki gihugu gifite amatora, murabizi ko gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027, ubu tuvugana turi 2025. ubwo bishatse kuvuga ko habura imyaka 2, kandi iyi myaka 2 ubwo deje mu minsi iri imbere turatangira tunavuga ko habura umwaka umwe, kuko buriya nimba twamaze gukubita muri uku kwezi turimo, urumva nta mezi make abura kugira ngo twinjire mu mwaka w'ibihumbi 2026. ubwo ibyo nabyo rero bikagaragaza yuko nyamuneka haraza kubaho gucunga izamu, cyangwa se haraza kubaho kuba tayari kugira ngo barebe yuko iki gihe baraza kukigezaho, kuko n'ubundi urumva niba habura umwaka umwe niba handi dutangira kubona ibintu bibi byinshi cyane, tugatangira kubona imyigaragambyo. ngira ngo murabizi ko kenshi bagiye banatangaza ko amatora y'abadepite atagenze neza. ibi byose rero by'umwihariko urabikubita mu gatebo ugasanga ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane muri rusange. ubwo rero rwose nyamuneka ibintu mumenye ko bikomeye cyane, by'umwihariko kandi bikomeje kugenda biba ibindi ibintu birakomeye. Mungane muvandimwe ati ibintu birakomeye by the way, ibintu ntabwo byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba. ni ukuvuga ngo ni igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo aya kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu bijye mu murongo muzima, ariko na n'ubu ibintu bikaba bigikomeje kugorana. kandi uyu mugabo ntagumya gucunga nabi. njyewe nababwiye abanyapolitike hariya, ndababwira ati abanyapolitike barimo barashaka kwigira kariya kajya he, nibaza gukorana na Red Tabara iri ku butaka bwa RDC biraza kubyara ikibazo gikomeye. ndababwira ati nyamara ibi bintu ni ibintu byo kwitonderwa, ndababwira ati ibi bintu ni ibintu byo kwitonderwa, bakabigendamo gake, kuko isaha ku isaha bishobora guhindura isura, rwose nyamuneka. ubwo rero rwose icyo nababwira cyo nuko ibintu bikomeye kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera, ndetse bikomeje kugenda biba bibi cyane muri rusange. ubu rero igihugu cy'u Burundi kibe tayari, kuko isaha ku isaha ni igihugu kiri mu bibazo, kiri mu kangaratete, ndetse kandi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane mu buryo navuga ko budasanzwe kandi butandukanye. reka yenda ibi tubiveho gato cyane, tunagaruke ku kijyanye n'imyitozo ikomeje kugenda itangirwa n'ubundi hano mu gihugu cy'u Burundi. maze iminsi mbabwira ati igihugu cy'u Burundi cyinjije abasirikare batari bake iwabo baba FDLR. abenshi bajya gukorera imyitozo mu mashyamba za Kibira, ndetse bakajya bagenda banadiployingwa mu bice bigiye bitandukanye, bahabwa imyitozo igiye itandukanye. amakuru rero mfite nuko nyuma y'uko ibi byose bibaye, ndetse iki gihugu kikaba igihugu kigomba gucunga neza izamu ryacyo, nuko isaha ku isaha ngo n'ubundi ngo abangaba bagiye bakorera imyitozo mu bice bigiye bitandukanye, barimo baragira gutya bagapasinga. bamara gupasinga rero bagahita batangira kwinjira mu bice bigiye bitandukanye, cyangwa se kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye. barimo barapasinga, bamara gupasinga bagahita batangira kwerekeza mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi ibyo bice bajyamo ntabwo ari ibice by'u Burundi, ntabwo ari ibice by'u Burundi, barajya mu bice bya RDC. ibi byose rero ugasanga nyamuneka ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma rwose ibintu bihindura isura. urugamba burarega na FDLR ruri mu bintu bituma urugamba rukomera. izi katsanyama z'aba FDLR buriya nazo ziri mu bintu bituma urugamba rukomera, biri mu bintu bituma urugamba rukomera, rugahindura isura uko bwije n'uko bukeye. bigahindura isura uko bwije n'uko bukeye.
Yes, ni byinshi cyane tujya kuvuga bwakira bugacya bayida kuko nahoze mbona n'andi makuru bakomeje kugenda banyohereza bambwira ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Bujumbura amakuru azijyo ntabwo ari meza, umutekano ukomeje kugenda uba muke ku rwego rwo hejuru, ariko ibyo byose tugiye kubivuga bwakira bugacya kuko biba ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Yes, reka rero by'umwihariko tubashimire dusoreze ahangaha tubabwire tuta amakuru yacu nakagaruka no mu masaha ya mu gitondo nabwo turaza kuza tubabwira uko situation ihagaze. Ari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero murakoze cyane.